Hallelujah. Bazalwane ngicela vusela babe namake vusele bonke kholi balapha ekhaya napho lonke igaba letikhona ne-worship team. Sanibona nonke bazalwane egameni laJesu. Hallelujah. Ukuze sizame ukuthi bamba kahle letinto sitawufunda amavesi abe mabili ukuze sitozama ukugijima bazalwane. Cela kulele kuqala sivule Matthew chapter number 6. Sitawufunda khona verse number 10. Bese sivula Job chapter number 1. Sivule khona verse 1. Sitawafunda nje lamavesi kanye kanye ukuze sizame ukubamba isikhathi bazalwane. Amen. Matthew 6 verse number 10. Umbuso wakho awude, intambo yakho ayentiwe emhlabeni njengoba yentiwa ezulwini. Umbuso wakho awude, inzandvo yakho ayentiwe emhlabeni njengoba yentiwa ezulwini. This is a prayer leshiwo nguJesu fundzisa ke bafundzi bakhe bekuthi nanithandaza kunibothi. Oh hallelujah. Kuthiwa ke umbuso wakho awude, inzandvo yakho ayentiwe emhlabeni njengoba yentiwa ezulwini. It means lesithombe lesiniketwa ubona kulokuthandazo ngulokwekuthi wentiwa ezulwini inzandvo yababa. uNkulunkulu lesimkhondako asezulwini wenteka inzandvo yakhe la khona yena. That's right. Wherever he is expecting wekuthi kwenteke inzandvo yakhe, because waze kwaba kuleyo ndzawo ufute atikhanze kungazuthi usezulwini noma asemhlabeni. Oh hallelujah. Because le nzandvo yakhe yena expect wekuthi waze waba khona kufute bese kwentiwa njengekufuna kwakhe. Bazalwana nobangife kodwa ngichaza into lelula bazalwana. Waze uyabona njengoba sithi we've gathered here because of his name, kusho kwekuthi nasifuna kwekuthi abe khona njengoba sesishilo, kusho kwekuthi asende lokhu yena lakufunayo, asende lokhu yena lahlala khona. Oh amen. Sitokhuluma ke lamhla, sitokhuluma nge-kingdom partnership, kubambisana naNkulunkulu, kubambisana naye, kodwa bese siphika iwini yinye kulokubambisana naye, i-integrity nebuqotho. Asifundzeke lo verse make mkhaliphi egameni laJesu. Hallelujah. John 1 verse 1. Ekuqaleni kungakadalwa lutho, abevele akhona livi abe uNkulunkulu, livi abe uNkulunkulu. Manike mama. Verse lelo ngiyekela lokuthi ufuthi uliqede ngoba limnanzi. Lisiniketa exactly leswo. Kodwa Jobe. Usungasha singisi. I'm from Shai. Amen. I'm from Shai. So I do not have a problem ukukhuluma ngesingisi bazalwane. Job chapter number 1 verse 1. Hallelujah. I'm from Shiloh. Ayeshilo. Shiloh. Amen. Job 1 verse 1. Eveni lase-Uzi kwakunemvutha, into layo kwakunguJobe. Le mvutha yayimsulwa, ilungile, futhi mesaba uNkulunkulu, ibalekela konke lokubi. Siyabonga mkhaliphi. Ngine problem lencane mina. Ngiyathanda nekufundza kwami nje bazalwane, ngafundza eTrubeni mina. So ngiyasithanda singisi. Hallelujah. So ukahle ukuthi natifundza ngeSwati phezulu kuye singisini ngoba umuntu lowafundza eTrubeni ngalapha kuseTrubeni eGosheni. So singisi kufuneka nisijwayele ukuthi ndasikhuluma nje lamhla ngeke ngikhulume isiSwati kakhulu lamhla niva bazalwane because I'm at Goshen.
So ngidawushaya isingisi ningixolele bazalwane. Amen. Sikhona isingisi make noma ngithinza ngaso, especially with Job chapter number 1. There lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Amen. Ngiyacela ke bazalwane, because of time salisesithubela egameni lenkosi. Hallelujah. Ngitawukhuluma ngichazela amagama lamathathu, then bese ngiyaqhubeka. I'm going first of all to start with kingdom and partnership and integrity, where we are today. So, nasikhuluma ngembuso, we are talking about the influence role by authority and control of a king over a territory or citizen and its resources, using his will, purpose, and principles, laws, values, and culture. Let me repeat. Is the influence ruled by authority and control of a king over a territory or citizens and its resources, using his will, purpose, and principles, values, laws, and culture. Official, umbuso sikhuluma ngalokuphathwa emagunya kwenkosi iphathe labo lebabusako labaphansayo, ibaphatha ngemithetho yayo, ibaphatha ngebuve nemasiko ayo. La masiko ale nkosi ufute avele kulabantu. So indzaba yembuso kuphathwa nemagunya, kuphathwa labantu baphethwe yinkosi. Lokusho ukuthi uma inkosi kahle nje ne-kingdom, inkosi nayikhuluma into lento iba ngumthetho. It is so different kwekuthi ihambe iye parliament, but yaze yakhuluma lento ingumthetho. Asekubesele nento lela kangwani nje. Inkosi mhlawumhlangene bonke ukukhulumile wakusho, wakubeka, but ithe isuka inkosi inyanga letengqile, yasuke yakhuluma yathi kuleli live leli akuyoze kushadiswe inkonkolo, akuyoze kube khona umthetho loyoshaywa ngisho eParliament, kulungiswa lokho kude kulelive nohlawule akwemukele lokho, because inkosi ukukhuluma ecabanga isemcimbini thike, kodwa yafika yakhuluma into letaba ngumthetho kulelive. Akunenzaba ukuthi leti nkonkolo ikhona, akunenzaba ukuthi iva buhlungu, but ukukhuluma kwenkosi kungumthetho okhuluma kwayo. Oh, hallelujah. So when we are talking about kingdom partnership, it means we have to understand the kingdom and the king of the kingdom. Oh, hallelujah. In fact, bazalwane, let us simplify the Bible. The Bible is about the king and his kingdom. Bible simply, inkosi nje nekubusa kwayo. Now we have to understand that it is about the king. So umabambisana naye emsebenzini ufute ukuthi understand the boss, understand lo mbuso wayo. In fact, bazalwane, nokunye lefuthi understand about the king. Kwekuthi noma the kingdom, kwekuthi kuthiwa nema resources are, nema resources lakhona eveni. And the set up your kingdom, ithi kude umuntu lone kwakhe. Akusiko kugilata kwebantu. Ubabukeke bazalwane kwekuthi kulula to understand the things of the kingdom. La bazalwane silaveli kangwane. Nyalo sihlaselwe i-foot and mouth disease. Letinkomo ngetakho
but awukawuthengi umuthi wefutheni wena. Why ungakawuthengi? It is because lolo nabo akusiwo kwakho. Yena uthatha initiative yekuthi konke lokhona kwakho wena ugumbela uyadibana nibomo takho, but awukawuthengi umuthi wefutheni. Ngaphandle komuthi wefutheni awukayedanga ufaka umuthi, but kuthiwa hey malesingakhi letha tibomo la wabadilethi la uyaboshwa dabane tibomo dami, but lendlela yembuso ithi noma titakho but kukhona lona ligama kule nqomo takho. When we partner with God, we have to understand the setup of the kingdom. Lokho ukuthi wena unako doesn't mean ukuthi wakho. Phela abantu bacabanga nje ukuthi kulula nje wilili uhlale nje ungadisi ingoma netimbuti. Hayi kukhona lo controller. It shows you, it tells you ukuthi ukumuphi umbuso la. Oh hallelujah. Lo mbuso ke uthatha initiative yekunaka the resources of the people. Oh hallelujah. Kulo mbuso bazalwane ngoba ngisakhuluma ngento lenibonayo. Kulo mbuso bazalwane akusho ukuthi nawunako sekwakho. Ungaba nabo yazi ukuthi unabo kodwa wathi ukuthi wembuso, because umbuso une-say endweni yawo. That is why noma kanti indawo uthi ngifuna kwakha la awukwazi kwakha, kukhona le futhi ubathinte babuye bakubeke, because awukwazi ukuthi ungaze wakha batakuthi ubekwe ngubani la. Because umbuso, all the resources lakhona evele belong to the kingdom and the king. Oh hallelujah. So nasibuya ke kune context yethu sitawuthi ke bazalwane ukuze sihambe kahle. Partnership is the ability to work together. Ngilokho ukuthi have the understanding leyo ukuthi leminako nalekufanele nikwende angisuki nje ngikwende ngikwenda ngoba umbuso kunama resources lenawo unayo isay angithathise kwekuthi lokhu ngikwenda kanjani angifani nje ngikwende. Hallelujah. Nethi bazalwane siphila esikhathini nasemalangeni lakhulu, siphila lapho abantu khona behluleka kwenta ngalendlela yembuso. The Bible says chapter 6 verse number 10, lo mbuso wakho awude, lenzandlo yakho ayendiwe emhlabeni njengasezulwini. Niyathi babuthi bazalwane kubhlungu kangakanani kwekuthi sikhonde, kubhlungu kangakanani kwekuthi sithi sisenkonzweni kodwa singamuva akhuluma. Wayikwenta ema-services ethu abe nekukhulu asengikhulume nawe egameni laJesu. Uyathi kunetinto letinye letikhona, as much as I've just said kwekuthi kuyabanda, but kunetinto bazalwane ngicela kunatisa tona letikhona nje la very naturally. Kwekuthi naturally bazalwane akwenteki imvula ifanele ine. Imvula noma emafa ngabakhona, but emafa akafana thululeke emhlabeni. There are certain conditions emhlabeni leta imvula ine. Akusiwa ukuthi emafa sadwela nayo angagcwala emafa, but lingane emhlabeni. Yini sizathu lo mhlaba noma lendzawo nayo kufuthe ibe netinto letenta lemvula ine. That is why now that is winter. We do have clouds. And here are the clouds. But now I have to get my pin. Kunebantu that receive imvula right now. Why am I receiving food? It is because the conditions here on planet Earth, kuna continent here too, kuna Southern Africa, it is winter. The condition
yenta nemvula noma ikhona ithuthe iyokuna kulezi ndawo ngoba la akuvumi. Kanjalo nawe nangabe nawe uhleli phambi kwami namuhla nje namhlanje ungibuka njengoba ngibuka nje ungasho nokuthi amen the rain noma ingagcwala kangakanani ngeke yehle kuwe. Lokwenta ukuthi wena uve ukuthi kuthiwa ulokuthi wena lo mhlabathi lo nguwe abe able to receive abe able ukuthi lemvula yehle but waze wena wamangala ukuthi wakuphi lobabe lemvula iyathutha. There are people who are here nabatawuphuma bethe exactly lokhu uNkulunkulu angakufuni just because the soil was not ready to receive the rain. We are living in this world of compromise. The society lesikuyo bazalwane sesiphile esikhathini se-compromise. And kunemagama labathi kula mihla lesikuyo kunemagama beva bathi bantu if it works for you then do it. Sisisikhathi leso sisavele sisesikhathini se-compromise sekude maqiniso. If it works for you wente ushiwa kulesikhathi lesila. But as much as it is against God, as far as the but sidenda ngoba siku-partnership with the kingdom because kuthiwa lo mbuso waNkulunkulu awunde bese kwenteka intando yakhe. Unless bazalwane sishintshe kulento lenziwe emhlabeni sente yakhe entando asikwati kumemukela bekhona emkhathini wethu. Hallelujah. Believe and it's if it works for you. We are living in this way of compromise. You compromise. Umshado is compromise. We're not compromising here. We have a covenant with our God. Oh, hallelujah. No matter how much we compromise, I got to understand that it is a covenant with our God. So when we enter into a covenant, we are entering into a covenant with our God. Oh, hallelujah. Because once we keep out it means that person is able to lie, that person is able to cheat, that person is able to steal. As a cat, as a person. And I was on about how Jehovah's love and I'll cheat, or you'll cheat. Or you'll cheat. For these people, once and we are having a problem in our days. Ibandla selizela imali mfundisi ibandla kule compromise lekhona selizela lo lalimali ibandla nalo seliphila compromise mshobaba asafuthi ushumayele sono ushaye sono because kuthiwa you are irrelevant ukulabantu labakhona banamuhla yini sizathu ibandla selithi asifune indlela lekahle to draw people back enkonzweni hayi ukuthi sibashumayele evangeli lemphila yini sizathu labantu abashumayele evangeli baba-approach labantu lesono sabo bayakwata labantu baneblaka labantu kufuthi ulishumayele kade levangeli ungabatsheli lesono sabo labantu batotose. It is the time you are living in. Ulungile uphinde ukela. Never. Mina ngedwa ngangeke. Ngiyaxolisa. Livangeli mbamba. Yamkonfronta umuntu lowonile nesono sakhe. Athi lo mdlalo lowendiwayo kuthi wabuya nje uyawoda kuthi awuhamba busana hayi ngicela ukuxolisa ngeke kuhambe busana
uyaphila umuntu uyehlukana nesono. That's it. But saze saqala sananzelela i-compromise lekhona. I-compromise bazalwane inemithelela nemibi nanebuhlungu. Hey, angiyilo bangikhweshe lo. Bazalwane, ngiyaphi nje lo. Angivele amchithele nje konke vele. Yathi nakuqala ukuthi umuntu umconfront esonweni sakhe. Size sinesabe kuntshelana nona. Sabathi utawukwathi usokuhamba. Na uhamba wena kukwata lo lacelele mfundisi. Kukwata umnganakhe. Lo mnganakhe atshela omnye umngane. Bahamba. Sesesaba ke kumthinta ngalesono senu. Kwasi ngiyakwata. Kodwa thina niyasifaka esonweni. Niyathi ukuthi mfundisi sesifile ntona thina. Yamfundisi unenhlanhla wena yaye esukile. Yathi mina ngabe ngabona ngathi izulu ngathi liyaphilisa. Noma ungasizama kanjani liyaphilisa. Kamfundisi ngisho baba mina unenhlanhla wena ngaze ngixoxe nawe. Ufika nje loseni unenhlanhla wena. Mine uyabona ukuthi umuntu nje wathi kahle ukuthi akazange asake asinziswe athi ufuna ngibhale ukuthi usinzisiwe ufuna kuyesano yena ufuna kuyesano bayabuthi esano wentani bhala 3 wethu inkosi. Question 1 usinzisiwe yini. Question 2 una 3 things wentani ebandle mshana kube 3 uthulile nje uhleli ngiyamathi lo muntu ukuthi phela impilo yakhe emva kokuthi angibhale mina yesano yena. Awufake sokwendela. Ungifaka nje mbuka. Noma ngiyathi samela, bona wena Nkosi lakho abakwendima. Unenhlanhla Nkosi. Kodwa nabe bayakwenda Nkosi. Asiqale sicabange kabusha ukuthi ezulwini senjani. Yabona nakhona lola. Nakhona nje lola. Lo wathi wena la sontweni ukuthi yena ngiyathi mina futhi abadlali ngumhlolo labaka form 5 kusho ukuthi uthandaza bayakumoka labaka form 5 labasena sinemoka ngiyamtshela endala bathi asifuku yena la kosheni awungenelani nasesifika lapho bhala nokunganika yena ukuthi bhala bayena ukuthi abanenkinga umthini mfundisi uthi akubhale mina uthakubhale mina vele ufaka wena sokwena yaphela kahle form mfundisi I started kahle lifika kimi linikiswe ngimi manje nyalo ulinika yena asitende so asifanye sibhalela abaleni not saved asisayi ngemlokulo ngase ngabhala lo usukuma shemene athi umntwana shemene usukuma shemene yakwatha shemene ukwathiswa shemene sinawe la sibukela umsebenzi lo mntwana wakho lo mntwana uyamata kakhona compromise ibandla selapho ufuna sicompromise nasilapho seliphila lapho bandla haleluya bazokhuluma kakhulu bakushile abantu njengoba kusho njena nje kunebantu lebathathu ufundisa ngayeke lento lesho kuwe ayeke lento lesho kuwe ufundisa yabazalwane thina sibitele bambisane naNkulunkulu to work together with God sisebenze siye buqotho hayi compromise asisebenzi nge-compromise but sisebenza sithotho. What is integrity? Integrity, it is being whole, kusho kuphelela, kusho completeness, kusho kuphelela. And another thing lelithandako nge-integrity isho being godly. Asanichaze kafisha integrity basana. Integrity ithi la manti lawa nasikuthuma hakwanike kumfundisi namanti kanza ukuthi wome mbamba ende umfundisi uyafika khashane ngikude labanye
bathi thina bazalwane sibese sesiyashifta sisuke integrity siye ku-honest. Honest ukuthi yemfundisi bese ngiyoma lamanje akho bese ngiyoma mfundisi ngase ngithi nje sengivimba koma nami. We are being honest kuloko. But integrity ithi phelela akusikwa kwakho. Nakungesikwa kwakho I would rather die. Niphelele kuloko akusikwa kwami. It must reach its destiny kufike kuphelele akusikwa kwami. Nyalo sesiphila nebantu labaku-honest labathi hayi ngitawulala nje nalo mfana, ngitawulala nje nale ntombazana, ngitawukudla nje solo nibuye nivume. Basho njalo abantu labasha asentokusho we are called to integrity. Sibitelwa ku-wholeness la sitawuphelela khona, siphelele sine phambi kwakhe, siphelele sisodwa. Phelela ungapheleli ngoba uphambi kwethu kodwa na usendlini yakho kapheleli. Integrity ithi phelela, akungabikho igap empilweni yakho. Letha ukwenza uNkulunkulu angehla hlale kuwe. Yabazalwa, i-integrity kafisha nayithi it is being godly. It means kube sinesikhathi ngasiyafunza but ngafane ngisho bazalwane kodwa noma singamemeda wavuvula ke emakhe 2 Peter chapter 1 verse 4 uqale lapho nje uvuthubele. iBhayibheli lithi bazalwane nasikhuluma nge-integrity sikhuluma being godly, sikhuluma ngekuba ne-nature nemvelo yaNkulunkulu. It means nasithi sisinzisiwe njenganyaroje nanganibuda kude isandla lesingaya phasi nangathi nisinzisiwe yini konke kanjani ngaye emoyeni bathi uNkulunkulu kunendlela yatiko kwekuthi nawugodli uthatha nemvelo yami ne-nature yami njengoNkulunkulu ube kimi. That is when we are living a life of integrity ngoba sewuphelele siphelela ngekuba njengaye. That is why it's going to be easy. Ube soyafunza nje mara mina ngiyelele. 2 Peter chapter 1 Verse 4. ngaleyo ndlela siphiwe tethembiso letiligugu Siphiwe lethembiso tiligugu thubeka. kuze kuthi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo seNkulunkulu. That's right, vala lapho. Kuze kuthi ngato sibe nesimo sibe njani nekuhlanganyela nesimo sebuNkulunkulu. It means bazalwane the promises are there. As the promises are there, kudingeka kwekuthi thine bese siyahlanganyela naye kulesimo sakhe sebuNkulunkulu in order for us to be godly. Verse 5. In order for us to be godly, kudingeka ukuthi sibe njengaye. Ngaleso zathu ke utsalelani kwangeda mkhotho emkholweni. Uma nikhona lapho ngesikhathi ke sewukholwa ngesikhathi sokuthi uyamana lithi ke iBhayibheli khuthalela kwangede kukholweni. Asidini nje ngekukholwa bathi siyabugeda lobuqotho bese sihamba ngebuqotho. Akubo buqotho nengeke kwadi. Leye kwathi ke idulile waseyamkusha awungekhona lapho ngoba lesikhathi siyagijima ngigijimisa sona. Niyathi leye kwathi ke idulile when so ike ku-integrity so wengedile wengeda integrity ekukholweni kwakho you reach to a point. Philippians chapter number 3 unawufunza khona verse 8 Paul writes kwekuthi konke lebekade kukuyinzuzo kimi sengikushaya lide. Nikushaya lide ngani? Ngenxa yobukhulu bekungani, sengifike ebukhulwini bekungani. Niyathi thina bazalwane umuntu umzalwane wonke asakholiwe njengoba sikholwa asengeta integrity. Baningi bayakholwa bathi bancane labana-integrity labo ngelabana bathi sengilahle konke ngenxa yobukhulu bekumandi. Yathi thina lobukhulu bekumandi bathi ke ngalesi Greek the knowledge, the know, the sure hope beyisho ukuthi the accurate and the correct knowledge. Lokusho ukuthi the moment you figure integrity you have the right and the correct knowledge about him.
sifike lapho nase sine integrity sisuke siyengeke ekholweni thank you so much ukuthi uyakholwa but sinenkinga ngebuqotho bakho noma sewukholwa sinenkinga yebuqotho bakho sinenkinga yebuqotho bakho wena uthi pho lalela phela sesi noma yeswatini lihle levesi lelenglish lithi levesi uthi ngesingisi all things akasho konke but uthi all lebe kathi kumnandi ke all so there is an all bazalwane kwi-integrity ufika lapho sonale all awushiyi kukhona lechiya sekholwa chiya kunye salasale ukufihla kungadiwa umfundisi nake ngimtshele lokhu kuyafihleka hayi there is an all bazalwane because siya ku completeness siya ku wholeness siya ku godliness siya elekelele Jesu integrity bazalwane ehlukene igaba lezintathu there is outer inner and image integrity it's outer inner and image integrity lokuxotsho lokhu kunye bathi ngiyayithanda le image integrity bazalwane ayikabi le image integrity yonke ichaza into yini lo outer na inner konke kuyafanana bathi ngithanda lokuthi ku image integrity usuke sonikete abantu ngisho sithombe bathi ngisho sebabuka bakhulume ngawe abantu babodwa bakhuluma ngobathi uyambona lo noma bebangabakhona labanye bathi this one ubenta abantu bakhulume bodwa i-integrity bazalwane ngilokho ukuthi wethembeke kungenamuntu lokhona around uthembeke kuwedwa usho ukuthi abakubona wethembeke uvalile eminyango endlini but wethembeke ube wedwa but ube usho bekuthi ngisho neNkulunkulu ezulwini yakhe kunebantu ke bathi nababuka sohamba nesithombe sowendile kwatha sowendile mina ngisho nebantu sowenda bakhulume bodwa kuthi bangaba khona abantu eNkosheni but this one there is that level lefuthi esifike kuyo lapho tawenda abantu bakhuluma basemadlandeni banathantiya banathe ngawe ngenxa yokuthi I have passed the level of outer integrity the inner integrity now sekunesithombe lesesibhaleke ngishobantu lesithombe sibhaleke ngishonkulunkulu bekuthi bangaba khona abantu umva sakhosha ngaJobe asathi yesathana ufuna lenhlelo kwami umbonile njobe uyakukhosha ngani uNkulunkulu it is because of the integrity of that man uNkulunkulu akazange aqoshise ukuthi uyakholwa Jobe but ngikhoshisa ukuthi une integrity kuwe umuva ngisho into sekuphelile umuva khuluma Jobe athi hayi nyamaki mina uyaphila yeJobe sokushayeke kanje nyamaki uyaphila umhleni wami lo ukuhlene kuphi sonike hayi ukhlelile noma ngikelutho nyalo ngiyagula ngedilonda that man wachenza integrity lesentulo yamaki uyaphila uyaphila kwesimo leso uyaphila kwesimo haleluya uyaphila abazalwane lendlela yekwathi lokushibona noma sinethe sabuya siyofunza ekhaya ngoba ngizama lesikhathi senu ngoba ngiyanibuka phela la ukuthi ngihleli check I'm trying your time uyakubazana lokwadi lokuthi sengifike ebukhulwini bekumandi kukhona into leshiwo uJesu kuchapter 10 waJohana iBhayibheli lami litshela ukuthi Jesu ukhuluma amagama uqala lapha ekuqaleni yebo uyakusho so ukhuluma ngetimvu uthi timvu tiyaniva livila and bese uthi ke nami ngiyaqala uyathi ukuthi lokumandi the integrity yenta ukuthi wena wadiwe the integrity lekhulunywa kule timvu tiyalaphi tineleselusa kunempomo ekhaya kithi besimita singale mnayinzabile esheya kwemfundo tikhona tonke leletinye sibite yona sithi nasimemeka
uma kutshengisa ukuthi iyasifo bese siyayitshela buya bayisikolo phinda bethi asishwelela yona bese jika uhambe ekhaya uyeka bayisikolo utana dodolo abesuka tihlaba sesihamba kwente njani ibhayisikolo ufike livi maye kubuhlungu uviwa inkomo kodwa uhluleke kuviwa abantu lo sikhuluma nge-integrity lamhla bantu bayeva kodwa beva immediately siphuma la babuyele etintweni tabo baye ekukholweni siyekhetha kwamba nebantu labangakengekhethi bahlupha abantu labangakengekhethi mshoba umuntu lokengekhethi ekholweni kwakhe uyahlupha ngoba uyinkinga umuntu ozwakholwa kuphela umxolele mfundisi mina ngiyakhuluma mina umxolele mfundisi wami lathi bazala abaningi labangaka-understand asesishaye nje siNgisi bazalwane siNgisi simcoka ngoba kusekhosheliye nathi thina bazala kuyahlupha kuhamba nabazala abangengedi bazala labangengedi manje bazala labangengedi bafuna kuphila kukholwa nawubabuka kodwa bentela okunye but lama-results alokhu labakwentayo bafuna abe ukukholwa uyayiva lento lo muntu uyakholwa bathi akangekho uqotho uthi ke nakenda lento yakhe ngoba kude lo ngakholwa lapha phela ningaphuma nonke langathi bazalwane andikholwa ekungaba inkinga nonke niyakholwa neva bazalwane ya akuhlala-ke kanjalo right ekukholweni siyengeta le-integrity bathi umuntu wazobebede kuqotho asento kusha bazalwane there is no way la ungamjabulisa khona uNkulunkulu ngakengedi uqotho ekholweni kwakho indoda nje beqotho nemkalo kube qotho ngisho ecingweni lakho kuhlobo ecingweni lakho phela madoda kufanele naye wena Nkosi ayikabi make ngabe kula madoda lento yekumbona nje umuntu lomuhle ayikabi kubuyo nje madoda iyambuka nje umuntu ngibona labanye babavetile hamba babe namake manje babe soluko naso namake bazalwane lokuqotho ibeqotho indoda ekhaya layo abeqotho umuntu lomusha ebusheni bakhe abeqotho lalela-ke kahle sesibuya nje emaqinisweni konke nesikuphako let us sum it in one sentence. The level of your spirituality is linked to your integrity. Kahle ngokuba kamoya wakho usitshele ukuthi uyakholwa ufuna ukutshela la mhlawumbe ukuthi sikubona ngebaqotho ungaqali nje usitshele ukuthi wena umuntu wakamoya wakamoya ngoba uqotho sinebantu nje lesiphila nabo khona la baphile kodwa ubona ukuthi bafuna baba kamoya yena ukamoya asibuke ebuqotho babo sesibukile ukamoya ngabe uyasihlabelela ngabe uyashumayela ngabe wendani ngabe ulikholwa lasegosheni spirituality sakho sikhathi sakhona integrity anguphindi ubeke kahle uthi wena uyakholwa uthi wena uphila uNkulunkulu sikubona ngebuqotho bakho asikuboni ngekutshelwa ngokuthi siyabuka nje soshilo bese siyakulandzela siyabuka kuthi uyaphila nyala kusho lokubaqotho ngikho lokusitshela ukuthi lo muntu lokuqala moya sokhulile asitshela ukuthi wena wenda tindwe esontveni akusitsheli lo letindwe lethu tingentiwa mshumbamba tingentiwa ngisho nami umuntu longakholwa lokwendawo usho ukuthi abakholwa abakwathi kuhlabelela ayikabi niyaphila ukuthi bazana ukhuluma nemfana wami lomunye intolo umtshela umshayela ngenzamba ama-7 ukuphunathi la ukhona kushawa umoya nyalo ebusuku ngako-7 hayi babe ukhona lapho kunalenye
thina bese sipita ngegig amathi bathi noma ishow bathi show nya kunalenye show ebikuyo babe ngala ngoba siyakhuluma okay angikho lothu yele bathi ngiyathendini lapho ikhanti line up show ilenye ibule nje upost abagcine bathe ma asinenza abantu ekuhlabelela bakho thina so uhlabelele siyabuka khamba kwakho hayi baningi bayahlabelela abantu akusinkinga ukuhlabelela bebantu bathi thina sibuka khamba kwakho so uhlabelele yes bathi asesibuke so hamba lapho khanti no rocks yodwa sengceke no rocks Everything was around. When you reach a certain point, you figure when get correct. I'm not very sorry again. You figure so you put Pambisana 9 M17. Now Pambisana M17. There is a mandate to him and a mandate from him. Because of time, we're going to talk about the mandate to him ngoba thina sikhuluma ngathi uNkulunkulu siyakhuluma nganye la but the mandate to him lokhu ke lefuteke sikwente thine njenge makho hallelujah one of the things lefuthe sikwente ku integrity bazalwane la kuyo kukhungeleke being loyal in loyalty means clinging noma to be inseparable with another kusho kuhlanganiswa kusho kuhlangana nemuntu ukuthi singahlukani naye niyathi thina basasenitshela what is going to shock some of you here loyalty does not depend to the character of the person but loyalty is just directed to the person of angubeke nesiswati loyalty ayini ku-character kwekuthi gwebu njani but loyalty iya kugwebu kwekuthi mina I'm loyal to gwebu so when we say lo muntu ke lona integrity akabe loyal kuNkulunkulu lo muntu loyo sithi ke hayi ku-character yakhe asiyi-character yakhe because sometimes utawuthandaza umuve ngathi akaphenduli bese kuthiwa noNkulunkulu wakho akaphenduli but being loyal sithi uNkulunkulu nomuntu akaphenduli but wena solo uNkulunkulu awadiwa kuphendula kwakho awadiwa kuphumelela kwakho but nokuthi mkhonto wena the integrity says nitakhona ngakuphakamisa utabambabe nitawenda konke lokushoko ngoba wena uNkulunkulu hayi ngoba unentelekile that is why the three Hebrew boys they showed the loyalty ngaleyo ndlela labafana bathi hayi Nebukadneza thina singeke sikhonde lesithombe sakho noma ungasifaka kulomlilo akumenza ukuthi asikhulula iloyalty bese yithi noma ke angakasikhulula bathi ndawusala nathi uyathi ukuthi loyalty yendalo bazalwane iloyalty yendawo ukuthi Jesu ngeBhayibheli bazalwane nami ngiyafunza nawe uyafunza Jesus Christ came being born by the Virgin Mary but in Daniel chapter 3 he came himself kusho mina lamhlanje ufunze iBhayibheli nawe wena ehliswa abantu lababe loyal nabantu lababe loyal lenda ukuthi izulu arilizwe Jesu makefika isikhathi because of labantu lababe loyal iloyalty into izulu lisukumele etindzabeni takho liyasukumela because you are loyal alihlali nakuthinteke umuntu lo loyal ayela ngamfundisi ishubelo nje ishuba yashuba kuJesu chapter 6 John yashuba yathi Jesu dlaleni inyama yami ninathe ingadi yami bathi bakuthini uthi sidle ingama yakhe sinathi ingadi yakhe wasuka bahamba enkhona eshumayela lize liyasho eBhayibheli inkhona eshumayela bamshiya Jesu abantu bayamshiya mfundisi uyabona kule compromise lekhona lento yokulibala abantu balibala compromise abantu bayasiduba bahamba ngalokubala ukuthi ulibala ukuthi hey balintotho la
hamba la bayahamba abantu abafuni bantu kunabo uthi Jesu kuthula kulaba kusinani sifuna kuhamba Pethu sifuna kuhamba nani usiphethe kodwa singasuka kwesiyeni ngoba emafi phela tholakala kuwo they showed integrity nekuthi lapha bahamba thina kasihamba because we have discovered that in you kunemafi phela kuwe lalelani bazalwane iloyalty itawelekelela iloyalty ebazalwane kufuna sibe loyal egameni laJesu bazalwane sibe loyal mbamba bazalwane sibe loyal entshoma niyakini bazazintontshela niyathi usasonto lifana nasesikolweni emali efamily ngiyakusika nje ngoba uyathi umfundisi esontweni inkosi ifana nasesikolweni esikolweni nje awuthi ufunde amazombizo bese uthi kanti ngasengubani sengilethile amazombizo amgelela ukubani azomgelela ukubani sengawuthatha ngakhona sengababona usasa sontweni kufana nasesikolweni isilabhasi yale ayisiyo isilabhasi yase yinye silokoti awusati isiguli lapho ungenteka lamhla bashaya iPythagoras rule ngalapho utafukuma ngalo 21 nje bese ungene ngimini labantu abekhola ngkhona mina ngisengilapho labantu basene esontweni kufana nasesikolweni bazalwane kabantu lesikolweni bazalwane ufanele kuvela ubonakala lesikolweni biloyal esikolweni sakho biloyal esontweni ukhona abantu nje lekuvuka nje bahambe ngiyathi asengisho ukhona abantu abavuka bahambe nje mfundisi athi uyaplanta kuzohlola umzali uyakhona manje ngathi basho ma sola kabi ngcono ngathi nalanga lekahlamba komhlola Tell us something about Romans chapter number 2. Tell it this. Verse 18 ukhona. Angishayela Swati. Yes. Mani mkhaliphi sebamthethe lo mbhoko uyawukhohlwa mara yes yawulunga ngicela sendeni nje bazalwane iBhayibheli lakho uma livula inyama asesilalele lokho lokusho uze nibuke mina nje uyayathi intambo yaNkulunkulu ngekuyifunza imithethweni wena kwala uyakwati nekukhetha lokhu wena kuhlanganiswa nami ngikhuluma ngemachita engathi ukuthi nekumhlo amen uneqiniso ukuthi wena ungumkhombo wendlela kulaba labadinga yabazalwa niyathi ukuthi exactly iBhayibheli into lesibili thina sishowe ukuthi abantu abafunza lethu ukuthi siyakholwa kanti bantu sifuna basathu ukuthi siyakholwa le ndlela thina sibakhomba mayombamba tubeka nekukhanya kulaba sebumnyameni wena nguwe kumqeqeshwa labangadi yebo sizesibethembe emkhaleni sibethembe manje sikubeke ukuthi buka iyouth wena buka shemelo madoda usekomidini yakuthi sikufake lisho njalo nemfundzisi walabangakafundi wena wathi kahle ukuthi emthethweni kunelwati loluphelele ngeqiniso wena konjengobe ufundisa labantu azo wena awufundisi ngani wena utifundisa ngani ukufundisa labantu wena ushumayela ukuthi kunebiwa yebo wena wemela vala la It's bani uxoxa nje imali yakho uyabona nje lo sila
ngisho mbamba kulabazana bakholwako la kulabazana abanephotho la laba-ke labakholwako ngibo-ke laba besolo bafundisa labanye abafundise labanye bathi bese babatshela ukuthi kungebiwa kodwa bona bayeba phonebelani ebazalwane ngishuka dikhishwa ngani yathi thina bazalwane sithi phela kuba spiritual kwakho ku-integrity kukhipha tishuku kusho ukuthi uqotho lokuba qotho yathi thina bazalwane lento lena yenteka mbamba ilasondweni bazalwane abatikhiphi tishumi futhi mbamba abatikhiphi bona labasekomidini bona laba lesibathembile abatikhiphi njengoba wena unaka labanye uzobatshela kunebiwa pho wena ubelani bazalwane abathanzi mshilo wazi wakhuluma longathi nje kuthinta bona nyalo nje kunemali letako yahulumende bonke labakhulumende ikhona imali letako ikhona niyeva khona ebebheji khona bathi eswathi mfundisi wami la ngaphambili futhi kanile labosheni lapha ni-smart kakhulu asengimtshele nje ngoba ngingwala nine la among you ntongitshela kule bantu abathi hayi mina ngiwaseshaya uthi lapha nje ngihlaliswe ngumsebenzi mina ngiwaseshaya ngihlaliswe nje ngumsebenzi leshaya hayi bazala ukuthi mina ngisegoshena ngikho nani ingabuchothobo ukuphujula kwento lodinto nyalo kuyemiwa la ngetishumi takho ativeli la solo wena ugabe nje nokuthi uyakwakhe umfundisi ukuthi wena waseshayi tishumi takho atithi wena la neni na ucabanga uphotho yini solo wena walibela kuganga nje mina wakuphi you belong to Goshen pay your tithe here sine problem lapha yabazalwane labanenge emalebhini awufunze lefika nje manje levesi Galatians 4:19 bazalwane Galatians 4:19 we've got a problem i-integrity bazalwane yakhiwa ngayenzaba yana verse 9 i-integrity ukuze umuntu abe nayo khuluma manje sengivele bami nginemihelo ngani yawudzimade kwakheke Kristu kimi efisa lakho shangathi ngingake ngibe nani nyalo iyakela make wayo lalelani bazalwane wonke umuntu yabona nje lo lasonbela funa ntshela iqiniso lo lasonbela mfundisi lokho ngicela ukuthi ukwatise ke lamhle lokho iqiniso mbamba laba bazalwane ngikhuluma phambi kwakho ezimathi ezoshumayela lapha Nkosi mina masithela kaze ngitshele lo bayaposta labazalwane kutshengisa ukuthi bayakuthatha le nombolo yabo ngiyakubona manje uthi ushuthe nabo ngiyakubona vele ushuthe nabo uyabona bayaveta bona bathi asengokutshela ngifundisi namhla iqiniso labazalwane labo ezimathi ushumayela kangaka abedi nje ngekushumayela kwakho benta njengaKristu lokumbeke labo ngicabanga kwakho labo kude ngisho mina ungangiphikisa ngibonakala ngekwenta kwenu lento njengecabanga kwenu mina anenti nini ngikhange livile kushunyayelwe kini the word has been preached kufude ngabe senjengayo bathi nini nento njengaKristu lokumbeke kini